Ale ovdje, evo me u tržnom centru Rajčevoj. Prelepo je okićeno, znači ovdje je zaista lepo okićeno. Ja sam vam pokazati kako izgleda. Pošto mnogi vas nisu iz Beograda, pa fenomenalno okićeno, stvarno je prelepo. Malo se šetamo, mama se krije, neće da se snima. Sad smo bili na ćevapima. Sarajevski kod Cice, svi koji znaju Beograd znaju gdje je Cica. Malo da vam pokažem kako je lijepo ovdje. Ove kugle mi se izuzetno sviđaju. A da vidite jelku tek ispred kakva je. Prelepo je. Iz ove perspektive, samo da ne padnem na stepenicama. To je bio hit na YouTube, mislim da bi to bio najgledaniji klip, ubedljivo. Vidite kako ovo izgleda ludilo. Baš je lepo, baš. Vi znate da ja volim novogodne kićanke, tako da je ovo stvarno fantastično. Pokazat ću malo i Knez. Da vidite kako je sve okićeno. Nadam se da su upalile lampice, malo prije kad sam ušla nije bilo još ulično upaljeno. Tako da, eto. Evo, idemo dalje. Da vam pokažem samo još jelku ispred, koja je fantastična. I ovdje ima tron jedan. To je za Deda Mraz u stvari, ali možda i za mene. Samo da ne padnem se ne sušim ovdje. Ali tron je fantastičan. Što je lijepo. Pravo mjesto za mene jemu. Jako lijepo okićeno. Idemo napolje. Ovo je naš Zeza. Vidite kakva je jelka. Vidite kakva je jelka, ljudi. Ovo je ludilo mozga. Mnogo je lijepa. Tamo za moju dnevnu sobu. Šalim se, naravno. Prelepa je. Ovdje u divane su stavili kuglice. Ali jelka je... Evo sad je okićen grad. Sad ćete sa mnom kroz grad malo. Okićen je grad. Sad ćemo da koristimo priliku. Prvo da uhvatimo jelku. Mama očiti u jelku, mama pobeže. Jelka je fantastična. Malo se udaljim da vidimo iz daljine. Prelepa je, ali prelepa. Malo novogodišnje čarolije sad nam kroz grad. Rekla, ajde da vam snimim malo. Da vidite šta se lepo ima u Beogradu. Znači idemo od strane Kaleša u Knez. Ajmo, šetamo. Sad ću snimati do kraja, tako da znaš, snimam upravo. Ja pričam s mamom, ljudi. Hoćeš da mi držiš ti torbu ili me malo vuče? Super. Tako ja mogu lakše da snimam ovako. Stavljamo u Knezu. Dakle, ovo je Knez Mihajlova. Ima ljudi koji pričaju nemački. Ljudi koji pričaju nemački. Divno, ima turista. Što znači da je odlično. Malo je prazna Knez Mihajlova, tako da je to baš idealno za snimanje. Kad je mnogo velika gužva, zaista ne možete snimate. Tako da, eto, vodim vas kroz Knezić. Kroz ovu novogodišnju čaroliju. Ako budete bili u Knezu, a volite pomfrit, onda ovde. Obavezno. Mnogo su dobri. Mnogo dobri. Sad bi baš je jela, ali jela sam. Šetamo, ne znam koliko vam mrda moja kamera, nadam se da ne mrda toliko. Evo je ovdje isto jedna sporedna ulica, isto možete dobro da jedete.
pošto znam da mnogi od vas nisu iz Beograda ili da možda čak nikad nisu bili ili dugo nisu bili, tako da možda za vas jako interesantno. Ovaj video će sigurno malo duže da traje, jer je Knez Mijalova prilično dugačka. A večeras nam snimam kući klipove. Dajte mi za jedno mleko, za dete, košta 1000 dinara mleko. Košta 1000 dinara, cijenko koja prosi kaže 1000 dinara košta mleko. Za 2. Kuku, majko, što kuna. Sunce ti ljubim. Na taj način teško će da isprosi. Što da ne snimam ljude, neko ne vole se snima. Tako da... Evo, otvorio se Jelceva Kiki za one koji ne znaju Knezu, ogroman je na 3 sprata. Ovdje imate slike da kupite. Neće. Mama se nešto smeje, ne znam što je vidjela. Što je vidjela? Neće da komentariše. Vidjela je nešto. Da, dragi moji. Lepo su okitili Knez. Na početku je prelepo. Evo sad smo ovdje negdje na sredini. Knez Mihajlove. Pazite, realno ovdje najviše ima turista. Rijetko mi koji živimo ovdje se šetamo kroz Knez ako nema potrebe. Ali baš sam htjela da vam snimim uveče kako je, tako da, eto. Kako su nam okitili lepo grad. Evo, sve i sporedne ulice su okićene. Evo i vamo. Tako da, nisu štedili mi. Ja mislim svake godine ima neko novo, neke nove lampice i to. Ne sjećam se s prošle godine bile iste. Obnavljaju se. Ovdje je česma u Knez Mihajlovoj. Još malo ne vidi se. Preko puta česma imate ulicu tu, otprilike na sredini imate Čavđinicu, Cicu, nemate Nevolji Sarajevski Čejav, tako da ako ste u Beogradu shvatite tu. Evo da imamo čarobnu kuglu. A baš ćemo sad, sad se slikaju baš u njoj neki. Čekaj, sad čekam, ovi se slikaju. Kugla ovako izgleda. Samo ću da prođem kroz kuglu. Evo ovakva je kuglica od unutra. Fantastično, baš je lijepo. Izgubila mi se mama, evo je. Joj, jadan. Ovdje imate replay, imate svašta nešto, radnja.
Svi vi koji volite Novu godinu, ovo je interesantno sigurno za vas, tako da eto malo Steve Madden, Lacoste. Vamo imamo i Terranobu. Meni su čarobne ove zgrade u Knezu, jako su lepe. Za neko ko nije iz Beograda, mislim, zaista ovo može biti jako lepo. Nismo navikli, ali one koji nisu sa svih strana, ovim spornim ulicama imate klopu i dobre kafe. Tako da... Što ste rekla? Ništa. Mama nešto zabacuje, smeje se, ne znam se mene smeje na nekom drugom. Ja nemam pojma. Trudim se nešto ne snimam ljude, ali nekako je nemoguće ih ne snimiti. Ovo gospođa u sunčanim naočarama, ama rag davno pao. Ne znam da ona uopšte vidi gde ide. A dobro, ja znam, do kasne kada nosim naočare. Moram da priznam. Sad se čuo malo bušine, ovdje se nešto renovira. Neka velika zgrada. Sada mi iđe na kokice, kao da se samo hranimo od kokica. Cijela Knez Mihajla, ne znam koliko ima ovih aparata za kokice. Ovdje imate i radnje za make-up, kozmetiku. Ovdje ima shopping centar Millennium koji je ovako malo vučen. Ima malih radnjica. Ovdje je H&M ili H&M koji su dosta veliki. Ovdje vam je Aldo i preko puta H&M odmah imate Zaru koji su dosta velika na 2 sprata, mislim, ili čak 3. Evo sad na 2, mislim. Da, na 2. A ovdje je muška Zara, odvojena. Sad se približavamo, da kažemo, centralnom dijelu Kneza, gdje bukvalno se razdvaja ulica, možete ka trgu da idete, međutim trg se renovira i vidite već u daljini prelepu veliku jelku koja je koštala 80.000 evra, po mene malo preterano, ali ajde. I desno kad se skrenete ka Obilićem vencu. Imate isto dosta kafića, pogotovo leti. Sad baš neću tamo, ali ću malo vam pokažem ove kućice ovdje. I ovdje imamo ovu čarobnu kuglu, koja je prelepa. Ali ovo je nešto nasvetljeno to kako treba. Nije nešto. Ovdje imate ove male kućice kao na Weihnachtsmarktu u Nemačkoj ili u Austriji ili gdje god. Ali nema ih puno, ima baš par njih samo. Par kućice imate tu. Evo nam kuglica koja je slatka, a ove kočije su prelepe, ljudi. Pogledajte kočije. I Deda Mraz je tu. Evo kočije Deda Mrazić. Ja, vidiš što je sladak. Ne znam da li je slađi Deda Mraz ili kočije. Evo, vidi ga. Ljudi, ovo je prelepo, ovo je stvarno fantastično. Ja ovo nigdje nisam vidjela još. Mnogo je lepo. Pa Beograd je sve lepši i lepši, samo da znate, i zaista vredi doći. Sve vas koji niste nikad bili. Evo i kugla. Kugla. Svedli samo s jedne strane, ali kočije su fantastične. Jesu, baš su lepe kočije, prelepe su. I sa sve Deda Mrazom. A gde su poklončići? Poklončići fale. Stvarno, kočija bez poklona. Gde to ima? Di to ima? Jelka. Ja se nadam da ćete biti oduševljeni sa ovim videom, jer ovo je zaista nešto zaista prelepo. Oduševljena sam. Znači, kočije, sad bi uskočilo njih. Prelepo, evo slika iz devojke.
A ovdje imate svakake kolačiće i keksiće i lepa devojka se slika. Evo ovako ulaz u Knez, koči, konjić. Ovo je preslatko, preslatko. Evo i ovdje imate ove kućice gdje imate svašta da kupite, baš sad najde. Ajde, samo da malo uđemo ovdje. Da imamo i ovu ove poklon, u stvari imamo koči i poklon, veliki poklon imamo. Evo ovako, odličan poklon koji je prelep. Vidite ovdje se slikate te uspomenu na Beograd. Da ne idem sad tamo na kućice da gledam što ima sve, znate što se prodaje tu. Znate i sami. Evo ovako izgleda ovo. Pored imate jelku koja je ogromna. Mada mi je lepša ona u Rajića da budem iskrena. Ali ajde. Da, a sad gledamo ulaz u Knez koji je potpuno nov. Evo ovdje imate i kućice ove još. I sa ove strane jelku. Čekajte, sad ću vam snimati odavde. Ovo je ulaz u Knez koji su stvarno, znači ovo je odilo. Sad ću se okrenem. Vidite kako to izgleda odavde. Prelepo je, zaista prelepo. Zaista vredi doći u Beograd, ljudi. Eto. A sad da vidite ulaz u sam Knez. Ja, vidite što imate ovdje sve. Svakakve slatkiše. A ovo je ulaz u Knez. Ovo izgleda, znači, kao ne znam ti gde. Zaista, pogledajte kako je ovo lepo. Pogledajte kako ovo izgleda. Svaka čast gradu, realno. Ovo je nešto što nisam dugo vidjela ovako lepo. Ovo je novo potpuno, ovo nikad nismo imali do sada. Zaista izgleda izuzetno moćno. A osjećaj ispod idete kao da je pokriveno, u stvari to su samo lampice, realno da može kiša da pada ispod. Ali je prelepo, pogledajte vi ovo. Sad mi se srušio telefon. Dobro. Mama se blaže ne ispane telefon, ali vrlo moguće kako ovo snimam. Da će to i nekako i da se desi, ali ne bi trebalo. Evo ovako, imate ovo zvezdano nebo iznad glave. I osjećate se kao da ste negdje u nekoj, ne znam kojoj destinaciji, na svijetu. Stvarno, ljudi, je prelepo. Ulaz i izlaz iz Kneza. Mislim, ovo je faktički ulaz, ceo ulaz. Zaista radnje pored ne primećujete koliko je ovo lepo. A sad idemo ka Terazijama. Sad je malo već veća gužva, nije kao što je bilo danas. Sad ću vam snimiti da se okrenem samo kad izađemo da ovdje malo iz ove gužve. Uvo neko trubi. Čekajte se okrenem da vidite kako ovo izgleda. Dakle, ljudi, pogledajte ovo. I tamo se ulazi u Knez, ovo je najlepši ulaz u jednu pešačku zonu koju sam ikad vidjela. Čekajte malo da izađemo odavde. Evo ću jedno da vam snimim se, pogledajte kako to izgleda. Moćno, vrlo moćno. To je Beograd, zato živimo u Beogradu, zaista najlepši grad na svijetu. Evo, ovo su Terazi koje... Svi slikaju i snimaju, ovi za ljine ovako još nam izgleda. Zaista imate želje da uđete tamo i da prođete, pročitate. Dosta je turista. A ovo su Terazi koje su isto okićene, klope na sve strane. Čini mi se da imamo još negdje jednu kuglu, ali ne znam gdje, negdje je bilo još jedno. To je to, dragi moji. Ajde, završit ću ovdje snimati za sad, pa vam snimam kasnije dalje. Dragi moji, evo nas ovdje kod Skupštine. Da vidite i to kako izgleda. I nju su okitili. Evo Skupština. Evo sa druge strane park koji je prelepo okićen. Stvarno lepo, ljudi, pogledajte ovo. Naš Beograd je sve lepši i lepši.
Ovdje će biti doček. Ne znam tačno ko će pevati. Čula sam da će Sale Kovačević, ali nisam baš sigurna da će biti sam, mislim bit će još neko naravno, ali bit će među ostalom i on. Eto, dragi moji.